Nindi chokera uria unangakwira nibo ya nende kyotanaira kinde to chietoro bwerware inkirigaira kinyantuka kune dirite yagirite na urobwerwa inende itokubanganirite mantu nkabo na iya monende ara tokubanganirite kinde to chieto urobwerware bunge kwarire musanda ya kigena 2024 bakenya kwanza bakioneka kuyetikiria na rurega na thirikari kuyurega bokatha akari kurita maoni mwanya ya Finance Bill 2024 bamumba kiuga kapa uketha matunda ya kuthura Rais Ruto. MCA bamakona ni akure ya kwani wakoni gukinyirwa mubangire yo kigena yo meri yo chereri yonde kawira etini Senate gutereri ya byoria byege bodi ya Nchobi. Neruya tokuretera gicunci kebiele keronero mwanya nyonta ekithomo. Unaitwa madhithi ya urobwerweni Purity Richard Nangeto Phineas imana nandeto cheru ya mwikambiria da ichuchongwa nyuma ya musando ya kigina 2024 gukinyela mbunge ntuko yeoro nende ruare ni bayuari tipunene abunge mwanya bakioneka kurita ugebobo ya Finance Bill abunge batutero Kenya kwanza bakioneka kunywa tambaru na baregani na thirikari kona ni nende ya moye ichunchi bire bikuda bikinyela kemu Kenya abunge bazimio ibauge tentiri etedire geta na mbere wa kwamirio etikumba na kuringana na kuone kumania na ngarama ya otoro kwithira itete muthenya kamiti ya kigina itongoretwe ni mukarigite uwayo ni redirite nende itumira kyama ugaruku ya moya rabedrite bakibuthakia ki Finance Bill 2024 na nende tonende tudirite tugita na mbere kuthiatira na nyuma kaita katikura ya tukethira twikurethaira ronoro nangina kuna ate bamubakari by Gembe North na tungeria batongeretwe ni MCA wanathu Joshua Midiaro nibagwete muswanda yoyo kigina 2024 yutipangane tugukiria mukari wa widire nendi barombete abunge kuyogwethia kono kemu Kenya kumania na kunyilika na kuria ugoti nkuruki ya kithimika itone ukau NCCK nirute thirikari tigane na mawatho ya ugoti yara kwithira kinyilakia mukenya bukatha Finance Bill era mukenya aretiri nde enjomo na nendito Orentugo ya roire abunge nene bairigirito karanthiguru na kuringa kura gukurukia kana akuregana na Finance Bill rethiete na mbere na kureta amurugutira munene enthiguru ya Kenya ende bamwe batongire kumanterino cia Gembe wamwe na kinya abangwatanira makanisa ya NCCK ibebumiretie na kuria atongire babarane abunge ibaraithiria kiriro oke mu Kenya na baegwe kiriro giku na bathingaterie ebora Kenya babongo bakwenda na njira ya kuregana na Finance Bill enu bati kuolelio boya bakona bire bikunyile mwananchi nondo mwananchi no tarire mumbunge nikenda mukaria nondo wa resources ciawe na nondo ba mahitaji ya mwananchi kwa hivyo ngoromba parliament yetu ya Kenya kinyobo lelie Finance Bill yake ya kwithwa ne kunyile mwananchi tukoromba mbunge betu barikane mwananchi bamewethie nondo mwananchi no ringire muyumbe kura te president oringire muyumbe kura oringire muyumbe kura eta parliament kuthithia sharia na kuolelia mwananchi mahitaji ya mwananchi wote thirikari te president ni mwananchi omutarire kwa hivyo ngoromba mbunge betu especially mbunge betu ba Mount Kenya olelie ni wananchi ibatikirie sauti ya mwananchi tondoke akolelia Finance Bill iraba ni parliament ntuko na Arua utambere bila itagetete ku tax intobira bitumaro mwananchi na bila bia mwananchi wande kabisa especially roko na thirikari kinyo taxi pampas bakinyere utaxi motu bakinyere utax intobira mwananchi utumira uro kawaida ote utosiomba it means thirikari ke kubango kandamisha mwananchi waura raia bonde bakua MP bataringero kura beta kuinyelia mwananchi noita kudletera mwananchi atekainye National Assembly ithirwe igitagategera bill ya finance nikende komba kuregeria mantu jara kuinyeria mwananchi o kawaida nikenda komba gutura bubwega ate kurira
ni untu mwananchi arira atomba gutura uturo bubwega bwina witi bwa mbere. Kuringana nabo bariuga to mwanka gwithirwo gotibo kithina mbere na kuongerwa nikenda mbeca acionekana nthiguru ya Kenya no endekira kiega ni kinya ugotibo bukanyianyiwa nikenda Kenya baingi na kinya antu bangi baba kwenda kuringa biashara nthiguru ya Kenya bathina mbere na kuringa biashara kwa gwingi nikenda ugotibo nyabwingia. Rira taxation bill ikuthithwa kwithirwa kwina njira gutegera antu na kwithirwa kwina gutegera mantu na njira njega nikenda murigo jura jo kuthwa jo irithetwe biashara na biashara jutekeje kubainyiria beja kuinga biashara ciao na kinyantu bongwa baremwa uturo bubwega. Kwina ma areas nyingi muno thirikari bai taxi bakona biba kwenda especially ya imantu intona bia nasa baitira na utoteketheta na inya lakini taxi ndo bia tumoro mwananchi kawaida au kaba kuorwa mwananchi kabisa na nkiromba national parliament ke ne baibachua ke bari mato iba with the finance bill na kuombeka into bionde ba taxi tabira bia tumoro ni common mwananchi barita kabisa anatuanguza tunatoka juu tunateremka chini. So tunaomba president wetu kumbuka ndisako siloli ya indi wa Kenya ili mwananchi asaidike, sio kufunyilia mwananchi my friend. Finance bill kana kaenda ushumbe wetu wa Kenya buitia tukoroa mwananchi. Kumegebe North, Petan Class, Chabari. Right, nangino kunati akariba kangeta gembe centro ni bahari rate ya finance bill 2024 arabambo rate ya bunge gukurukia musanda yone ontoni matunda ba ukeda ya kudura rais rogu itidiangarama ya uturo na nendi antu batere kudoma kumania nontubo amana bo kwena barabangi bwedirite bakira kya bunge kuyogwibya ni ontoni ngarama ya uturo iri uguro na bageta na mbere kunyeleka bakwidira no bya musanda yone iri batere kuda bikibida kwa werone kenda kumanya babunge oroke dira niende okiringa mukarimbe Marion Karugi na chotariria. Wendera rwarirwa finance bill ya mwaka jo 2024 rwitete na mbere kwarirwa mbunge nene akari mwiro yo yembe ni betete na mbere kuritira maoni rwariro nara kuringana na bamwe ba kariba kangeta igembe centro bariwa finance bill yeye ni kubainyilia nene bakiromba bunge bonthe ona bambiriria kumiringira kura ni bamewethie uningo sokya ngatho sana nuntu waandamanaji barabandamana Nairobi oro na ndorabe kuandamana raisi kana komitera yonde ibarikire kuona antu bate kuandamana wa finance bill kuri pengele bira binyela sianto sana uningo romba ma MP bonde bete baringe kureno kenda bendo bombo tete mwananchi ma MPs oro karoma na at least ora okaulwa rome na finance bill wa mekolokie no 2027 ni bareta na Ruto saindemwe batu kinya kile yake ya kuringa woninde binafsi no ntokure kwa nemwe kile yake ya kusupport motion your finance bill ewe 2024 2025 woni ntemwe kwa kurani waeta moyumbi wakolokia mengere iba miringere na finance yeba meanguse kenda mwananchi ona aki no nto ayumbe to abasangure batu akilisa tebata kuwakilisha thirikari nara kana wetu akorea wale nara ikulu paulo mwananchi wa kawaida na masinani na kiribara bakuromba bunge bamikurukia bari na itomi mwanya mswanda yuyo kudai kuromba bunge epitisha kabisa kenda barabaringire kura bo bweto bakanasia basi kanda yana round wengi tomea kuringa kura todo tumera keuto tumera akili ngoja bodi mando ya gorende ya kuranga into bina moria manene yo to finance bill ngoja za bodi endele oyo gari odebyo ga ondo bantu ba mnyebo komya ba lo ke baringa kura na kutabateri anensi balalamika no ntibo bendere kulalamika nei baringira kura bakiwa baringira pasta pare akuringira mwamba pare akuringira mtobangi pare akuringira pasta ende thai bakalamika baro minyumba kibatura barabara ene mwanga mwiso finance bill une ko lokwe onti ba ti dore digari twingo imbe kwenda wetu ondi ato ari auto batete batu babara me batu ni MPs niara kinyamba kwa bari na nkanja kirugaruruku burabo bwethekete into bimwe kwebelerwo goti ko marekebisho kithienda kubwithika ya umana yotethia yata bati kubwithika ndeni ya ikulu amendment ya bati kubwithika ndeni parliament kenda kinya MP orongo thune independent kora wasimio
thina right ikulwele kipengele itikunyilia antu ba mibo ikuitete tunenya mwanka wana Kenya bonthe bakathuka mutuko atuka yani uti ibalevi wa antu balevi ende wewe nyele tuwe number 1 watu ntambi bigi kama bigi nya mauta maana ile ekathinya ta sogi mauta ya ringi ende ruto athe tie buru ato mwatera muthiro kona 27 muthia ni bakuromba finance bill eje ya tukuringirwa kura abunge ni bathiatire mutaratara jwa online ende bakathiatira mutaratara jwa secret ballot ankaromba MP bara bonde bari eoro ikulu bareti bakinga kwanza MP bara bonde to bamanya na kura ito enda iringwe itegaringwa isiringwa na itegaringwa secret ballot ni iringwa na online to tukiona MP fulani akuvoti yes onge akuvoti no nikenda to ya kumenya no nao ogweteka wananchi bawe nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kenywa. Right, nangina kuna ati MC wa Ruirero rera Felix Kithinji na wankwena Martin Kome Makasi wantima West Patrick Ntororo wa Mikindori Mereti Julius Kaimbo na Wanyaki West Frederick Mubichi betete bakiara kyanendo bangere bakigena kya account ya Meru burapo idirete bweguruka kweru arimbu ngene ya Meru bura supplementary budget idirete ichereri kane kinyedetu mbunge ichereri mnoka itano kawo logita tu boya bunge bedirete bakirita ngoyo bakimakaira akari inyakidira kwa tungera bamwe bagite kubatira kwida kwena ngotaniro ati kao na dirikari ya county kurokiborete ngabana kawira mwangaza gutariria ngwira MCAs batedirite bakibuda kiamu tukikare andatoyi supplementary dokolokia ende tebuto kaendelea in future katuinge pinch after 2 years non supplementary mbere engabana koreta ate ona kwene to mie supplementary ati chene antu amiro bakumia nonto wena mbia chako bwithia drama na shenanigans na rangi out ni migambo ya MC wa Mikindori Mereti Julius Kaimbo agwatanite na bange ba MCs kurita migambo yao ikoni mbunge ya Meru ukurukia supplementary budget muthejo na rua bakiwa gitumi batatha kumikurukia ni uria bate kwenda kigena kya Meru kithira ikiurotheri tutekwenda Meru irusi mbeca ira cha national government ira tuongeri so ankora mu Meru na njanji wengo ategere onere between MCAs na governor Kawira Mwangaza nuri kote kwa nango ite kama shinani kuria to supplementary budget tutigeria kiumia kabimia biere mwaka jo thirikari yothira ikuonania kwe muntu utegwita ngugiyora batigwita gavana natigia kwithairwa ena marundu ja kumoni ndo ene turigita rionde utui na andu anwe supplementary budget itu kumeurete tendeke muthio tukana yatu na andu ana ugwe mheshimiwa gavana itukwete shimi tukwete gitio na nkuruki ni andu bamiru twete gitio rina ndi ukadire na supplementary budget urete ndeke muthia ututhangikie harakatini yetu kuthithia budget ti untu bubwega ende nontu itukujali mumiru no monka turi mikurukia na next financial year kana yale inge supplementary budget ikendekana mirete mapema kingi MCs babaruga mbunge ya Meru igeta na mbere kurita ngugi yayo ya kuthuja thirikari ya ngabana Kawira Mwangaza na ngugira thirikari we kwenderitwa ni mbunge bobari tayari kumirita na nkuruki bakiuria ngabana Mwangaza gushumiria Weru ne kugane ngugire kuyabati kuritwa ni mbunge na batithirite bakimirita monkera na rua tuli account assembly ya Meru utengo ginyemwe ira to batiguita yakorokia budget yakorokia masisi yakorokia machi utengo ginyemwe ba to account assembly ya Meru tutitite ko mantu ya jaja kwa ruanga jango watanio no ngwatanio te ngwatanio ba to kuwa to na ngwatanio kira to kwandi tuite ngoge to ra to kuita na ngabana na ugiri tuite ngoge to no ite ngoge ayo na ndenda ngabana wa Meru County Her Excellency Kawira Mwangaza aite TV ne kinyarira kwa ya Nandres aside incidences ira gwe ya assembly eteritete ira kwenda iritwa imbi tutamukulukiria turi assembly kendare muingwe ni officer bare kubawe tuta approve kendari tangwe akio tusaitira list yeu tukoni tuwite turi MCAs but yake thiro table it means the boss stops with us abatu atukwire mheshimiwa governor omba kutho ukira wa nyombeje ni kumenete but assembly batu ingoge tutugwita batu tengoge tutita e assembly rato batikulitera tuegi katiba na natige kwitherwa ena gitumi kana irigeria akauga o mantu aria kuthithira agirite kiwengwa utererwa we akauga ni assembly natige kwigwatia togi
batu tuli antu bakomembi bakuthithia na itwetikanirie nabo na bwega no tendo atwini onawe ngwataniro ire tubati kuthwa atwini one ngugi na twini ora kwagirite teka kwi mutongerio bati gutinda gwitanagia nonge kana batinda bakurenie kenda bwira wibo watanirite imbi tutithithie biu bitumitare gwitangugi kwithirwo na ndi supplementary budget ikurukitwe na ndi MCs babaruga batinoka bakethira bakethingatia mirandi ya wandi chiao ya mwanka jojo wa thirikari jojo kuthira mweri jojo wakorwo irirorera na miru yonde kanga kuromba tafadhali bechu nitumirike bwega nuntu nintitiraga nao utuko na muthenya nikenda make sure mbecha cia mwananchi chigutumika bwega nuntu nukona mwananchi wa Meru na chumite kuria ugoti burabo ibunene sana ngenda gutega nguchio ndira chireri mwaka jo thirikari ngavana nareta na ura kareta na tumyora ngenda gutuma lakini ngenda gwakisha ngugi chionde ira jiereri chionde thai twetiere chuma biele twinga budget na ngoi teriti cha wondi chieto for example mekindo reward allocation ya 2023-2024 ya milioni 15 nditigiria gwitirongo gicha mathogothanio ndene wondi ekwa chugu bejire bengwa ikamiti ban dispensary a chugu tontu bejete na intobia 80,000 out of 1 million bakogani ongo bejete kuthi beja bathithia nio BQ muthie MCs babaruga bagete thirikari ya ngabana Mwangaza baruga chikoni utumiri bwa kigina kia mirandi ya witi na mbere maturene jao ya mwanka jojo wa thirikari department chionde kuma education kuma transport kuma mantuneja youth and sport statement by next week ngethora mbetete statement ithatu no tubere mainkwenda kumenya atiri ina mbecha cia MTF ekunenkerwa mbecha ingugire kuchitete ndene Meru County I want to know inkwenda kumenya industrial park 350 million ndigutie statement iwe treja na tafadhali wacha nikuambie waziri kirango kuromba ndetera statement yeu tutekeje gutana na ugwau wataki mantu je youth sport iturarikanirie na mheshimiwa Jim net statement nonto itukwenda kuona ri ndiguikira milioni kwa rurorera ina intubia sport bietere mibira yiko net chieko na boot ciana betu chieko ni aure ntekira na unda gutesore na ntekira no ntubibyo kwenda kuona muno twete statement itekuja twete department fulani ikara kuretwa so atukwenda over boot to notice ala twete tanande ntiuka kimenchu imbio lakini ala twete tanande omuntu akamata murigo jwawe watu statement kwa chief officer wala yakuleta ukona ndinjo wenka no to statement ira tugwete batu techia to binafsi tesha county assembly tulete statement on behalf ya muringi kuro Meru roto tumira county assembly Keri potrante to chawero rea kwarieto ni mutuge kare Nyakithira katiba ya Kenya nitaretio mwana aina kioto kia weta chukuru na kwiwatira kithomo ontubone ndi butithira bukithia tairo mno na butithira buri ontubu thukire na bonde mno ndi barabati na chiari kana baumite nje ite guchumba ruro no rwana bamukumantere chegembe barabati na antu agwetanja ende ni betara bagichuma giora bakomba gutigira ni bawita chukuru na bachokera woro bakeda bagita ochoi barwa kenda kona ganto agwekira kiureni inabaraba batire kumenyerana bao yabo thirikari bethera nindi bari kindi gichunji kyabiele keriboti oretari nini class chabari nyuma ya kuthingatana na ana baba kuma achukuru kinya gukinya nara abarara na kinya atoni era baithagiro bagichwa mutu wao imbujite kumenya ati uturo bobo tikwenda akwao na ibu uturo bakwenda guchenjia ntugoni ichiao cha nyumani kaumo okongwa akathina ino irumirite ana baba amwe na bangi ibaingi no twigikana bwa mbere ikwatwikangire michibi ira ya watithanagia antu omichie na kinya achore ebao na gichonko ira yetagwa social ties tukuyoke ya kuolelia mikarire ya antu ya mbere ira antu bayukasia mwana no kila mtu na akona mwana kinya ina atio kinya the atio no aitakire ba muntu kana banti bo ba mutethia ntuko iji maisha ya changerie
muntu aimatukaira wengwa na mantu yawe Oma maokoje mamwe maana ababa wa mwena barabara ya kube enabo baraba ithirito bakibaraithĩria akwa igita arĩ raja imakonanĩria atĩ thĩna yongwa yumanĩtie na gũtuĩka aciari ibao ibateganĩrie ũntũ bwegie ũreri na ibubũthiĩte na mbere na kuonekana bwĩ thĩna ĩnene kĩrĩ mĩtũrĩre ya ntugo ino atĩ aciari ibaremeretwe nĩ ũreri bwa ana bao aciari ogo mona gwĩre lakini onge na oianara yojietera ngoeni bamote nje bomete bachichinya kwao pamo ibo achiari ibo bethe ibo baina kuibena basista bao but take care of ndina miaka 15 ndathoma nikwenda soka skuru rengi baba ate kumenya boto koria ate kwenda bonde na orinya to akinya kolia mndoke you town decided dina my mom ra to kikia about batwe. But that is, I don't know where I quarry, but I know Akea for the time being, or to it Akea and Incomombra Murunku Nawari, Murunka Mutevi. Pamobarona bake drop screws, especially in Karia in my school. Paratora with their fall up, waita mwana twira ntekomba kuona ompa irio, tekomba kuona ompa school uniform, na mahitaji yange mwana omba kwithirwa akienda. Siro mwana atiwa wengwa nau na kwenda inyamenta haro model umbo mwera eta sukuru Ugwati bungwa burabomba kumania na untu boba gutwikikana ate aciari batiganiritie ana na banjiria kwithirwa ana itakaba kuthi na mbere na gwitagwara abongwa bwa mbere ni gutwikikana ukea bukathi na mbere na kuongereka nkoroki ntugo ochijite mantu ya kuthukira mici kuna mici inaotwe na majukumu ma reverend ma pastors leaders ba community untu bubutete taboya nonto kurigana wa kuona aiko mzuri tokeya kuendelea tukarea kuinyilia na babethera ba iskuru thina cia mutuate itethira na ciana bakinya tukwenda kutetheria itethira nonto riona ke kurika so the best way we can do kenda tumbotethia na ba ni kuensure bakuthoma kurukia bukaroba kithiururi bo kithiulonko nende no kebubura mbiria atiri uwe kwatuka winkia yani wota thomere utina anything kuma waciara kana kala nako nontu wa mathina yaye kuka kare muita kaikinya inye class 5 7 kethika mwandike giro mimba tene kethika mboi gatere cukuru tene kuka hachoka keta kure thina werethe aitira atia akuria kakathiulunga o kinyako kakambire kwa ibaro bire thia yawa kakambire kwa ongo ukari kuraria orethe araracia then ukethira kana ka utiro maisha yako nako kaciara kana nginyako thinene weriko ukethira cycle epu batiti kuthira ugwati bonge bora bomba kumania na gutwikikana aciari barekaniritie ana bao na kinya gutwikikana ana bati kuthoma ni untu bwegie kuongereka akwa amathina ama ukaria nondu kethwa kana la gathomete ka muturi kwatuka muturi unge bage bati cukuru kauga thogane thero ntunya kana ngareke rukwirika gwira ngarugoro tairi kinya nyumba kunwa na mantu maingi kinya mbo bikibiki botira kuingia kwatuka utena thomi so lakini kwatuka mtu na thomi kinyambo bikibiki utire walifu utire mahali madawa ya kulevya inauzwa watoto hawaendi shule so wale wana drop option yao ni crime hakuna kazi anafanya hakuna kuhani living so ataingia kwa crime tu akikata anakata mtu akiiba motorbike hatajua kama anaua mtu na ajui hata kama kuna sheria ajui kuna sheria ya kulinda mali ya watu ajui kama kuna serikali ajui kama chief area manager ajui hiyo sababu huyu ni mtu illiterate. Tunaita triple threat utasikia hiyo jina ikiongelezewa sana that one and I said it incorporates gender based violence na department ya antenatal itombete kuona ana baba ya clinic na kwewa ana baba ya clinic ikumbete kwithira kwina spread kwa HIV kana twana tuingi twina HIV sibitari thai kana onto nturene turi ukombo compare data kethene 2020 rate ya HIV ana bara tware abo kana antu bara tware abo ka mama baba kamatite no bwe wete kiongeleka ukethira monto mweri wina nya onto 60 bonde baba expectant ana ba below 18 years kiwo twana tu ukethira namba HIV no bwe wete kiongeleka
no amwe nogu ana babanthi ngatiritie nkoroki ya 30 baraba ithagiro bari arito cukuru ya primary ya Kiyanje SS ya Nkamathi baithiritwe bakenda uchincho uturo obwao nontu ibaraithiritie bwega na kuona ati uturo butaina kithomo tuturo bwega Ndona gaboso githomo nerega Naita ya gwandika na wetoni atonyo na ngwene nei bathomera barura ngweci na ote githomo nende ote goni ngweci andu otera gamenya gwandika gintu gira gia ndugo ote thomi kwenda concentrate na mathomo kwenda of course kwenda guthwa ndi good man ke society yetu na Kenya community tumbo kimetetha cia in case of need of me oda grow up kienda kwa engineer Boromba bwenthe botwaleletie bombe to support tombe kuthoma babu bonze bakinyithie iroto rio na batete na biba kwenda kuma endo ndenda nyanda kura bume mwarimu ndenda utetherwe nsoka skulu kana kwethro twinwe omba ntetheria kenda nsoka skulu thomera ndatierire thiria skulu amboyoria kirota yako to kirota yako kiraikia kuma lawyer tukurikia na kuona mogwati mara momba kumania na thina ino iriogo indi tugwatanire gichunchini ikiabitha na kia muthia kuona bura tumba gutunyura na ana na kinya mugongo na thina ino. Antonia Weru TV Peter Class Chabare right na nikumira kenda toyune ndia Nicholas Chabare tukiona kanya kakunoka nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada ithiro iri undergraduate accelerated nursing masters PhD kana kurutana America Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyania untu bubu nitwajanaga visa coaching career guidance na motungata jange ja gitumi turingira thimu kurukira 0719857754 kana 0799047279 riungira obici yetu ira iri Nairobi Muthaiga Square ntagaro ya Muthaiga Police Station first floor obici namba 7 kana obici ya Nkubu GM Plaza second floor obici namba 3 ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. Na kwa garukire utaka kanyakika kathongika wete green yenyange karibuni ala nontu mathaizetirere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigua kario kangentera boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongo eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariojo tiwa ndo mekaire ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus inanga itazu zozironekana ndukene cionthe na ndinyerekana no ina vitamins ina minerals teno kwa tukalania wanyomba zuzu nani netosa Afya Plus angenye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana ya kwingi kuona mengi naona to ya kwanyange na nyoroka tona mbi Afya Plus nacho ijumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe nilikutengenezea kitu from different worlds come a trio with a shared destiny. Ikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus.
auga no gocho mabati ja Kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited ere kithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndigurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Enjoy digital life with uninterrupted entertainment on your StarTimes decoder. Manage your account from your cell phone on *858# or via WhatsApp on 0730-710077 for self-service. You can also chat with our customer care agent on 0730-710077 or visit any of our business halls for further assistance and to purchase any of our products. StarTimes. Enjoy digital life. Tuichokera ni ati nendikiro na rwetu rukabere ni ati nyuma ya musondo ya kigina 2024 ukinyala bunge ntuko yogoro ni nderu arino idrite yukera kwa punene abunge mwanya bakioneka kurita uge popo ya finance bill ya bunge baruterwa Kenya Kwanza libonekete kumiwata mbaru na baru regani na trikari kona ni anende ya moya machunchi kana ichunchi bila pati kuida nindi batikanira kia na pio abunge bazi miuhiba ugete ntiri etidire gita na mbere wa ukomurio ete kumba kuringana na ngarama ya uturo kwithira itetie muthenyo yogoro kamiti ya kegine tongeretu ni mukarigite wayo ni redirite tumira kya mugaruku yamwe redirite ikiuthakia Anthony Kathenya Katonia rakwethira kukethetie ruarinde ni ambunge Atha kathumba tunyume ya muswado wa kigina gukinywa bunge ni nene ni mukaritwa kamiti ya kigina Kimani Kuria abunge muthenyo omde bunge ni nene batindi tukolile muswado jo na kuruta maoni mao kulingana na bunge baba ndia thirikari ya Kenya Kwanza batongeretu ni mutongoro wa baba ingi bunge ni nene Kimani Ichung'wa matagare mara thirikari jukitie kiri muswado jo magatigira thirikari ni kuona kigina gya gwitithia na mbele maendeleo amonogune bakathitagare thirikari kwe biogoti kiri into bimwe tamugate na ngari amona kwebo kwogoti kiri into bilia bithondekako ni wanda bia Kenya. And that is part of the prime objective of this Finance Act of 2024. To ensure that we raise revenue, we protect our manufacturing sector, Honorable Speaker, we create jobs, and more importantly, Honorable Speaker, we deliver services to the people of Kenya, Honorable Speaker. Therefore, Honorable Speaker, I want to speak to the young people in the streets. The young people, Honorable Speaker, who have been mobilized in colleges and universities around our country to send members messages of rejecting this finance bill. This finance bill is about protecting yourselves as our children. As we speak today, we've raised the money for counties to 400 billion. This bill is going to raise 346 billion. That 346 billion will be added with what is being collected in taxes to make it 400 billion so that the counties can have money to offer services. Mega Mbweno kiwato kwa mbaru ni abunge ba kaunti ya Meru, Elio John Paul Mwirigi na Doti Muthoni, abunge baba kiuga bakawata mbaru muswado jo kenda gutigira miradi ile kwa mita kaunti ya Meru ni kuona mbesa ja kumitithia na mbele. Na kiwikio mutongerio nthiguru President William Ruto a promisere riri athurawa augire arenda ku build economy yetu bottom up na antu batete kaya akame build you na niwu finance bill ekugeria gukiwa ontu turaugire local manufacturers bau bakathithe into biao duty free bie bitena VAT na wananchi babati kwetha bakimenya this government
itumbite kwenda to prioritize all the stored projects no ndito kwenda all those stored projects shonde shomba kwethira ki acted upon naenda ibitu anto bagoria thirikari ri ni tumite kieta priority project ira shonde shombre kwethikira ngoma thirikari kintu kirwa kiatumite those projects shomba kwethikindile kutithirite kwina mbecha nao kagita gaka bunge kuma bandendega na thirikari ni bamenete muswada uju na kuga kongerwa kogoti bula bwendekithitwe kile muswada uju bukainyiria Kenya nkeroki na balenda muswada uju utejanirwa na onge kwithirwo kithondekwa uri tukwinyiria Kenya no goti bwingi bula bakuga botire utogaruruku no bweko kirwiti na mbele bwandino. We are being lied to as a country that now VAT on bread is going to be reduced, which anyway was not there in the first place. You are the ones who came up with this crazy idea. This crazy idea was not in our books. It is this government which came up with a crazy idea, and now they are telling us we should celebrate when we have caught them. If we wanted to save money the way the finance committee has done, and want to tax anything else, go and tax men innerwears. Go and tax men innerwears. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak about sanitary towels. We are the ones who know what works for us, and you are saying we want to encourage the local manufacturing. While you are waiting to enable our local manufacturing agencies to create those sanitary towels, will we tell our periods to stop? Our periods will not stop while you are manufacturing. It is important to understand that this bill does not protect and is not the interest of Kenyans. And some people are fear-mongering, saying that if we reject the bill, then we'll be in a crisis. We will not be in any crisis. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadhinya. Agana kuna te kamiti ya Senate ya County Public Investment nithirite gitanga bana kaira mwangaza kendo choke biuria ribi mirete byambondi ya nchobi na kinyamukobo yangari jwari tingwe ba county amona mubango yowithire kwa bonyomba bamaba bisaba nene ya romonini wangabana mutumanto edingia batiramu kira kinyamubango enyomba kinyanyuma ya myakele kwithira kibira bari obichine. Boniface Mongera na ripoti ye. At the names that I've seen here, they are not small names. There are people who have also worked again in the executive level, and they were able to pay this money. So is the county of Meru really serious to ensure that they collect the public funds? Na kyo gyokarikyo kenene nekimwankira nande barabara litingwe bana ndethirikare ne munya nenyadhirikare gavana kirito moronge batale aloni rwa rurunde rolinganiro kwethero ikinyira nkoroke shiringi milioni 100. Those who did the akegeshokia kanyene gavana kara mwangaza sio kigana nene county Meru bona Charles Mwenda oro karikana nalikirithirikare munya nenyadhirikare gavana kirito moronge nenyakagite na kagite nekakirithirikare mwangaza na iria kiama kwa ruwa muno bakethro beto matomia ninyakwethro beta mabitha kathomba kenda bashoke mbeca cia county Meru. The previous government, let me agree, there were political interference when it came to a point of trying to auction, and in fact we are at an advanced stage. In few months I think some will be property will be auctioned for like 3 who have already not been paying for a number of years. With what is coming out actually, this is seeming to be an issue of reluctancy, an issue of not adhering to the regulations that are there. Gavana Kaira Mwangaza kirikanyene kawe na ugira bamwe mabitha baba ne antu bamwe banende ne county Meru na komba kwethre bathemera nabo bakethre bamubanganiria impeachment ithatu. If you start shaming them, it might be the basis of impeachment again. Kwena ku senetasi gukorokera utongira mukariri gitego filosofi ibere kithiririe gavana thre bakorira metho ninyakwethre tumira watho bwa SRC bo mukajwangirije 16 na kwe abitha ondre ne county Meru rokonda kuromba roni na batare kwethre choke nyumekanya kamya 5 mbere thirikari ingi itonyo tongerie ne. Still encourage you to put in place measures to recover the money that is being held
by those defaulters. It doesn't matter whether it was 5 years, 10 years, is where a default occurs that makes it impossible to collect loans. And the circular addresses that issue of default. Oho, Governor Mwangaza na acokere hatijanira kurikana kuna impeachment ithatu araugire bakwithira bagitarania ngoibo bwega na MCs babunge county Meru na nikyo bamokorokeretie budget supplementary. Try and ensure you get your budget approvals for that development. Remember the last time I said it's not the National Assembly nor the Senate that approves your county budgets. It is your county assembly. I want to appreciate Senator Tabitha and also my former chair, that is Kisang, for encouraging me that I should work with MCAs. We have started working together. There's no much issues as before, and I believe that by God's grace that things will work out smoothly. Gavana Kaira Mwangaza na mabitha bawe bokali mbere kamite sipi karabocoka ebyuria bioto milibombesha shalo niche nyomba she mwaka joki thirikari ngirijire 18 mwanka ngirijire 21. The issue of the variance. Ke report Ranto Shoro TV kuma jikarone bya bunge kingina ngine kine kimushu Nairobi mbeta Boniface Mongera. Na nikumira kinde tunende tukida tukekera gatanta kinde tuchetuni kwa nontu bakwidira watanirite na woni nduona chekinyatha ithatu anusu nkethera ngicho kaira nontu bandeto chaweru ithatu manetwa mathithi okari Purity Richard na ngeto Phineas Imana.